Sisekulo udwaba lobokufika kuleli njengamanje sikhuluma nomholi weMarch and March uJacinta Ngobese Zuma kanye nodokotela uVusimuzi Sibanda nongusihlalo weAfrican Diaspora Global Network. Ake sinimukele sinibingelele nobabili ohlelweni iziphakwa zishisa. Siyabonga asibingelele. Sibingelele kakhulu udokotela kanti sisalinde uMangobese ukuthi naye aphinda ahlanganyele kanye nathi njengoba besithembisile. Dokotela mhlambe ngaphambi njengoba sisalinde uMangobese ake usitshele kabanzi ukuthi ingabe ngokubona kwakho ngempela lolu daba lwabantu bokufika nabantu bakuleli ingabe khona mhlambe inhlese eliyikhombayo? Ngicabanga ukuthi inkinga esinayo kulolu daba lwabantu bokufika yileyo ukuthi asikaboni kahlehle ukungenelela mhlawumbe okwelunga lomthetho ukuthi ligcine umthetho kube khona ukuthula ikakhulukazi endaweni lapho ukuhamba kumasha njalo kudoyiza laba abatoyizayo bethi abafuni ukuthi abokufika bahlale la ekhaya kungakhathalekile ukuthi labo bokufika banamaphepha kumbe banamaphepha sibabona njalo behlukunyezwa endaweni ezithile betshela ukuthi abaphume kanti ekuqaleni uma siluza udaba ukuthi ngolokuthi kubhikishela ukuthi abantu abangenamaphepha ngabahambe lokho bekuyiyona into ebifanele ukuthi hayi cha wonke umuntu ubambana iqhaza lo muntu wonke ukuthi kubanjani ukuthi akulungisiswe indaba yokuthi kungabikho abantu abahlala bengenawo amaphepha. Uma sesibona abantu bengena ezindaweni zokuhlala emabuildingini behamba namaphoyisa besesha bevundula impahla yabantu kodwa bengenawo nama-search warrant kusenziwa njalo ngabantu nje kukhomba khona ukuthi akusenamthetho asiboni ukuthi kuba khona isixazululo kanti lokhu kukhuthaza khona ukuthi kuzoqhubeka kusiba nobundlobongela. Mnumzane Sibanda mhlawumbe omunye umbuzo enginawo ukuthi ngabe abantu laba bangokufika bakhala ngani ingempela sizophinde futhi sibheke ukuthi mhlawumbe kungani sekuze kunempi engaka ngenxa yokuthi bengafuni ukubuyela emazweni abo. Abantu okokuqala asibheke nje kulolu daba ukuthi abantu bokufika kunabantu bokufika abahleli la ekhaya njengeziphepheli esingababiza ngokuthi ngesingisi ama-refugees nalabo abasabeke izicelo zokuba yiphepheli ama-asylum seekers okusho ukuthi emazweni abasuka kuwo kunempi kumbe njalo kukhona ukungaphephi kwezimpilo zabo ngakho uma behleli la ekhaya bafake lesicelo sokuthi bavikeleke ngakho kabanalo ikhaya abangakwazi ukubuyela kulo ngoba besesabela impilo zabo. Uma impilo zabo sezihlaselwe lapha kungakho besho ukuthi kanti bazoyaphike ngoba bezelana ngokuphephela bese kusiba khona futhi njalo abantu abakhona lapha eSouth Africa ngoba benemvume ababizwa ama-immigrants kumbe ama-migrants ngesingisi okusho ukuthi banemvume ukuthi babe khona lapha mhlawumbe bayasebenza kumbe kunemisebenzi abayenzayo okusho khona ukuthi impilo zabo sezihleli zigqilelana ngoba benemisebenzi abayenza kusemthethweni kungakho uthola ukuthi kunalabantu abathi asikwazi ukuthi sihambe sivele siphakame ngoba sikhona la ngokusemthethweni. Dokotela uzokhumbula ukuthi ke usuku olikhishiwe elumnqamlajuqu umhla zingu-30 ukuphela kukaJuni mhlawumbe ngokubona kwakho uma ngabe ngempela bengahambi noma beqhubeka behleli bengabuyeli emazweni abo njengokusho kwabantu bakuleli mhlawumbe akukho yini okubona kuwuhlangothi olubi olungahle libehlele? Kukhona okungahle kwenzakala njengoba sibona nje ukuthi lapho ezinquzulana khona ngazo zonke izikhathi siyabona ukuthi kunempi esingavele iyenzeke ngenxa yokuthi abantu lokhu bekhuthazeka besanda ababhikishayo besithi abafuna abantu bokuza kanti nabo abantu bokuza baye endaweni ezifana nesema-police station njengoba sibona nje lapha abacela khona ukuthi bacela ukuthi bathole ukuphepha okusho khona ukuthi umhla ka-30 uma uhulumeni engakaze athathe amanyathelo aqinileyo ukuqiniseka ukuthi le mibhikisho iyenziwa ngokusemthethweni kanti imelane nokuthi ikhomba uhulumeni ukuthi mhlawumbe abantu abathandi ukuthi kube nabantu bokufika abahlala bengenamvumo nje kuphela kusho khona lokho ukuthi ngoba abantu abaningi la eSouth Africa bakhona abakuzwisisayo ukuthi kunabantu abakhona la ngoba benemvume kanti kufanele bahlale sesizwile nabanye abaningi abakhulumayo kanye nohulumeni ukuthi abantu uma bekhalaza abakhalaze ngokuthi abantu abangenawo amaphepha kumbe imvume yokuhlala la ekhaya kabangahlali ngokunjalo-ke uma uhulumeni engathathi amanyathelo aqinile kakhulukazi amaphoyisa ukuthi kube nokuphepha nokuthula emphakathini kusho khona ukuthi sokungavele nje kube nento embi kakhulu engenzeka kulo mhla ka-30.
Dokotela, mhlambe ngasohlangothini lwakho noma mhlambe ngokubona kwakho, uhulumeni okwamanje akukho okuningi asekushilo noma sekuphawulile phakathi kwalezi inhlangothi zombili. Mhlambe mawucabanga ongakuphawula ukuthi kuzofanele uhulumeni abambe iqhaza ekuxazululeni lenkinga. Yebo, bengilalele nje umongameli njengoba eseBotswana ekhuluma ngokuthi kufanele ukuthi kube khona nokuvikelwa kwamalungelo abantu, kanti ngiye ngalalela nesekela likamongameli eParliament ekhuluma ngokuthi akufanele ukuthi abantu abanemvume yokuba la ekhaya balwise, kanti uhulumeni uma nabo abantu ngabona nokhulumeli ANC eKZN naye esho ukuthi into abayilwisayo ngeyokuthi akungabi khona abantu abahlala bengenamvume, kodwa ukuhlaselwa kwabantu abanemvume akuyona into semthethweni. Bagqugquzela-ke amaphoyisa ukuthi aqiniseke ukuthi laba bantu baphephile. Kanti-ke enye ebalulekileyo Sixolise kakhulu ke lo ngathi kuyaphazamiseka lapha kuDokotela uSibande, kanti njengoba besithembisile ukuthi umholi weMarch and March uJacinta Ngobese Zuma uzoba naye sohlelweni, sixhumana njengaye bukhoma njengamanje kuzoba uyena noDokotela uSibande bese kuba uMangobese. Mhlawumbe nje njengoba usanda kungena Mangobese, kuthini ukuphawula kwakho ngalenkinga esibhekene nayo abantu bokufika abakuleli abaningi ngokungemthetho nabanqabayo abangafuni ukubuyela emazweni abo? Ngicabanga ukuthi kuyinkinga esesiyekelela ukuthi yenzeke isikhathi eside. Sekuzokwafika isikhathi la abantu bokufika sebekhohliwe nokuthi banawo amazwe okuyikona okuyila okuyisemakubo. Ngiyacabanga ukuthi ingakho sithola kulesimo esikusona njengamanje ngoba sisuke sadedela ukuthi ubuntu kube yilona elirun i-country, sakhohlwa nanokuthi sinemithetho ekhona la ezweni. So ngiyacabanga ukuthi silana nje ngenxa yalokho, bese kuba khona-ke inqaba-ke yabantu ababhenefithayo from i-system le esinayo njengamanje, abantu bokufika njengoba wazi ukuthi makhona abantu abaqashayo. Uma beqasha umuntu wangaphandle bayazi kahle ukuthi vele akanawo amaphepha, u-desperate, bazokwazi ukuthi basave imali kunokuthi balandele imithetho yala eSouth Africa, bakhokhe i-minimum wage, bagcine sebekhokhela u-R50 bona engabe mhlawumbe umuntu uhola u-R200. Okugcina-ke sekwenza ukuthi bathathe abantu bokufika esikhathini esiningi ukuthi kusebenze bona, benze ngazuthi ngoba bakhuthele, kanti cha, akho kukhuthala nje la, ingoba vele abantu aba-desperate abanganawo ngisho amakhaya la abasebenzela ukuthi konke abanakho bakubuyiselele emakubo bese imali yakhona iyaphinda. Sibuyele kuDokotela Sibanda. Mhlambe Dokotela Sibanda, njengoba umuzwa umholi weMarch and March uJacinta Ngobese beka, mhlambe ngabe wena kuthini ukuphendula kwakho kulokho akakushoyo? Ngicabanga ukuthi inkinga ikhona lapho nje siqala khona masithi abantu bokuza sokungathi bakhohliwe ukuthi banamazwe banamakubo. Okusho khona ukuthi into esikhuluma ngayo asikhulumi simi endaweni eyodwa, ngoba uma sikhuluma ngokuthi kunabantu abahlala lapha okungekho emthethweni, kusho lokho ukuthi ngeke sithi laba abantu abagunyazwe abanemvume yokuba la ekhaya njengeziphepheli kumbe njengabantu bokuza abanama-permit imvume babe la ekhaya kuthiwe sebekhohle ukuthi banamakubo. Okusho khona ukuthi injongo akusikho ukulwisana nokuba khona kwabantu la ekhaya ngokungekho emthethweni, kodwa ikulwisa ukuba khona kwabantu la eSouth Africa abangokubokuza, okuyikhona okunenkinga khona, ngoba lokho akuhambisani nomthetho kanye nesekela mthetho sakuleli lizwe namazwe wonke nje jikelele. Siphinde sibuyele kuwe Mangobese, njengoba niwukhiphile umnqamulajuqu wokuthi uma ngabe bengahambi beliflathele lakuleli ngomhla zingama-30 kuJuni, mhlambe manicabanga ikuphi enizokwenza uqinisekisa ukuthi ngampela baliflathele lakuleli? Ngiqale ngawe Mangobese. Angiqale la ngokuthi ngiqale ngicacisele uDr Sibande la, ngoba ngiyacabanga ukuthi sikule nkinga nje ngoba nina abantu bendaba niyathanda ukunika abantu abanjengoDr Sibande izinkundla zokuthi bakhulume ngezinto zaseSouth Africa, bagcine sebebone ngazuthi mhlambe lokho kuchaza ukuthi bangabantu baseSouth Africa. Kanti uDr Sibande kumele akwazi kucaca ukuthi njengoba sangena kuma consultation sikhuluma ngokuthi kufanele kushintshwe
ama-immigration processes la nama-laws ezweni. Ingoba le nkinga esinayo ayigcini ngokuthi ikhulume ngabantu abalana ngokungesemthethweni kuphela. Iyaqapakela izifike kubantu abathola amaphepha ngokungekho emthethweni. Uyazi-ke yena ukuthi ngikhuluma ngani uma ngikhuluma abantu abanamaphepha angekho emthethweni ngoba naye walithola kanjalo iphepha la e-South Africa. Njengamanje sikwi-consultation yokuthi abantu baseZimbabwe bathi bona bafuni ukuthi kuphelwe ama-ZEPs. Sikwi-consultation njengamanje sizama ukuqeda wona-ke lama-ZEPs ngoba iwona lawa lamaphepha lokhu kunikwa abantu bokufika ingalandelwanga imigomo yakama-immigration edala le nkinga esinayo. Ngoba ngokomthetho umuntu kufanele ngabe ulethwa la e-South Africa umuntu wangaphandle kufanele ngabe umuntu ozosiza ekuthuthukiseni izwe lethu ngendlela thizeni. Thina sinabo-ke labo bantu sinenqaba yabantu ithi ama-refugees nama-asylum seeker singazi ukuthi liphi leli zwe lase-Afrika bathi babalekela izimpi kulona okanye banenkinga ey'thize abalokhu bethi banezimpi mase befika la sebosomashishini abahamba phambili sebevule ama-tuck shop kanjalo kanjalo. So mangithinta kulolu daba lalo mhla ka-30 obekiwe ngingasho ukuthi ngike ngakuchaza ngaphambilini ukuthi abantu ababeke lolu suku obhuti bethu ophakela engicabanga ukuthi bashilo futhi bakucacisa ukuthi mebekhuluma ngomhla 30 ibona bazi ukuthi bazolungisa kanjani udaba labantu bokufika. Engicabanga ukuthi mina lo mhla ka-30 bebobekela bona abantu bokufika bathi babagqugquzela ukuthi ngoba niyasibona abantu bakithi ukuthi abantu bakithi bahluphekile, niyababona abantu base-South Africa ukuthi abasathanda ukuhlala nabantu bokufika ngenxa yendlela bona baziphethe ngayo. Benza ubugebengu, benza into ey'ningi, bayadelela njengoba babona nje bekumabonakude befuna izinto zala e-South Africa. Siyacela bona bazihambele kungaze kuze kufike la ekuthiwa kuyaliwa khona engifisa ngathi kube yinto engayenzeki inhlobo leyo. So ngiyacabanga ukuthi bayagqugquzela abantu uma uzazi nje ukuthi ula e-South Africa ngokungemthetho ibe phela wena uyihambela waye kufanele ulokhu ukhunjuza ukuthi ula ngokungemthetho. Dr. Sibande ngibuye ngasohlangothini lakho mhlambe ingabe uyavumelana nani noma ngobese uma ngabe ethi balwisana nalabantu abalapha ngokungabi nazo imvume zokuba kuleli mhlambe futhi ngiphinde ngilandelise ngombuzo othi mhlambe kulokhu abakhala ngakho abakuleli ukuthi bafike bebe semabhizinisini ngokungemvume nokwenza ukuthi umnotho wakuleli ungakhuli mhlambe ngasohlangothini lakho dokotela kuthini ukuphawula kwakho? Ake ngithi angivumelani nalento ayikhulumayo ngoba okokuqala uyayihlanganisa lento umethi abalapha ngokungekho mthetho aphinde ethi siya consulta sithi asifuni ukuthi abantu abalaba bakhohlwe okusho ukuthi lento ugoqela wonke umuntu bokuza asisabafuni lapha abantu bokuza ngendlela abayiphathe ngayo okusho ukuthi akuselona udaba olwabantu bokuza abalapha okungekho mthetho kodwa ukhuluma ngodaba lwabantu bokuza nje jikelele. Engicabanga ukuthi ikhona lapho kunenkinga khona uma asaphinda ke athi yena ke kuzothi ke mhlawumbe ukuthi ilungiswa njani lento kanti njalo masibheka ukuthi uma ethi yena umhla ka-30 mawubekwa kuyaziwa ukuthi kuzolungiswa kanjani lolo daba. Indaba esesikhuluma ngayo ngiyokuthi sokukhona ukusongela okwenziwayo nokusabisa okwenza ukuthi abantu basuke endaweni zabo zokuhlala baze bayohlala ema-police station. Kanti-ke uma kunobugebengu obenzakalayo sivumelana sonke ukuthi umuntu owenza ubugebenga aboshwe ngoba enza ubugebengu. Ubugebengu abenziwa ngumuntu ngoba umuntu wokufika wokuza nokuthi kuthiwe abantu bayadelela. Uma umuntu ephule umthetho udaba lwakhe lulungiswa kudluliseka ngeinkantolo nasemthethweni hayi ukuthi abantu bathathe umthetho bawufake ezandleni bese besenza lokhu abacabanga ukuthi bangabasiza kunokuthi balandele indlela umthetho osebenza ngayo ngoba uma kuqala nje ukuthi abantu bangasalandeli umthetho kusho ukuthi ubani nobani usenza lento athanda ukuthi ayenze ngoba umuntu wonke ulawulwa ngumthetho. Uma kune consultation enziwayo ukuthi akuguqulwe umthetho ngobantu bokuza la eSouth Africa. Uma umthetho weSouth Africa ufika lapho uthi awusafuni abantu bokuza ngeke kube nabantu bokuza eSouth Africa. Izwekazi lonke leAfrica lizotreata leso sivumelwano nalowo mthetho obekwe eSouth Africa ukuthi akusadingeki abantu beSouth Africa babe khona lapha eSouth Africa abangaphandle kweSouth Africa babe khona ngoba kuzobe kungumthetho okwamanje akuwona umthetho la ekhaya. Mangobese ngiphinde ngibuye ngakuwe sicela ukubuza ukuthi njengamanje njengoba bekushiwo ukuthi umnyango wezasekhaya uzohamba uye kulesa sikhungo abaqhinqe kuso ingabe mhlambe kukhona okuqhubekayo ukuhlolisisa amaphepha abanawo?
Bawathathile amaphepha la silinde nathi ukuzwa kubona ngawo lamaphepha ngoba sithola ukuthi abanye bathi ama-refugees iminyaka engango-20, 30 kanjalo. Esingabazi-ke thina ukuthi kwenzeka kanjani. So nathi njengoba sila sizo-check ukuthi uDepartment waka-Home Affairs uqhuba kanjani umsebenzi wabo. Kwalokho silindeka imeya njengoba isangenile la ngaphakathi ukuthi izosichazela ukuthi kuzokwenzeka kanjani ngalabantu abahleli la. Abathi bona bayahlukunyezwa kodwa bengavuli amacala ngoba phela kade begqugquzelwa kuthiwa mangabe ubone ngazuthi awukho safe hamba uvule icala ukuthi sekufanele hlala amaphoyisa la kuthiwa kugadwe bona into esingayazi-ke nathi ngoba phela nathi bashisela imizi bayastraightenisha bathi bazosibulala basithumelele ngabantu kodwa awukazi usibone siye e-police station sithi thina amaphoyisa awazosigada ekhaya ngathi ba ama-bodyguard ethu. Kukhona kukhulu ukudelela kwabantu bokufika and noma uSibanda ngangazama kangakanani ukusitshela ukuthi umthetho uthini kodwa uma kuyibona abantu bokuqala bazohluleka ukuhlonipha umthetho wala ezweni abavakashile kubona ngoba lokho kumele kucace ngoba abantu bokufika banayo lento yokuyitshela ukuthi lelizwe elabo uzwe bezwe bekhulu besho ngokukhulu ukudelela ukuthi South Africa belongs to all who live in it. Cha, nina niyivakashi futhi kufanele niyiphathise okweyivakashi njengoba nathi masiye emazweni enu sisifike siyiphathise okweyivakashi bese siyabuya size emakhaya okuyinto ke bona abangayifuni bathi ngisho izwe labo lihodloka linenkinga kuthiwa iZimbabwe kuthiwa abeze bezofaka ama-submission ukuthi kungabi khona iy'nkinga ezweni labo osibandi bakhohlwe nanokuthi abaseZimbabwe bacabanga ukuthi abase-South Africa. Cha, uyizivakashi ohlezi uyizivakashi la e-South Africa. I-South Africa eyama-South Africans. Dr. Sibande, ngaphambi kokuba nginidedele eMangobese, angithi nje ukuphosa umbuzo wokugcina. Dr. Sibande, njengoba selokhu aqala amamashi alusana nabantu bokufika balapha ngokungemthetho, mhlambe unazi inombolo zabantu abakuleli asebebuyile kwelakhizwe? Asebebuye ke bangizwanga kahle ekugcineni ma. Bengibuza ukuthi njengoba kwaqala amamashi mhlambe ninazo na inombolo ezinikhombisa ukuthi bakhona asebesuke ngokuthula bathi cha thina sesiyabuyela emazweni ethu. Ingabe bakhona? Asikabi nazo lezo inombolo ngoba ukhumbula ukuthi akuyona into entsha bakhona esike sibezweke mhlawumbe na kuma consultation abanye abadayi bacabanga khona especially laba abantu abanemvume ezokusebenza mhlawumbe bethi ayi cha sesikhathele kanti ke nalabo abanama critical skills njengoba singenathi inamba bakhona vele abantu asebephumile bathi cha akuseyiyona indawo ekahle kungcono baba ezinye indawo lapho uchwepheshe wabo odingeka khona kodwa kasikabi nezibalo kodwa sesitholile ngempela abantu asebefake lokho ukuthi hayi bayaphuma bayihambela abanye bavele baphume phela ngoba ngama specialist baphume ngokuthula uma bebona ukuthi akuphephile baye kwezinye indawo ngoba abafani ke mhlawumbe nabantu bokuphephela. Angiphinde ngibuyele ngakuwe eMangobese nizongixolela nje solokho sisibuza siphendula ngoba egcineni kunakho konke kufanele sizwane sibe nazwi linye. Mangobese mhlambe ukuphawula kwakho khona labo abantu okuthiwa bala banazo imvume abanye banazo imvume zokusebenza abanye sabamama refugee mhlambe masibheka umthetho obagunyazayo isiphi mhlambe isikhathi okufanele basichithe bengapha? Asinankinga thina nomuntu ola ngokusemthethweni kodwa njengoba ngichaza nje ukuthi senza ama-submissions kwi-white paper ngoba sibona ukuthi lento ye-refugee process isiyinto esi-abuzwayo akusabona abantu okwabantu abakuthi ngampela banenkinga amazweni abo kuyafiwa babalekela inkinga kanjalo sekwabantu abasuka ko-Ethiopia oSomalia oZimbabwe beze la bezowenza ubugebengu abanye befike bevula izitolo umuntu azi kahle ukuthi vele uyizela ukuzovula isitolo abanye bese beyabatrafika la ezweni mebefika bese bethi bangama-refugees. Sijabule kabi nje inkantolo ikhipha isinqumo sokuthi iyabona nakho ukuthi impela ikhona i-abuse ekhona kule system yama-refugees abantu lokhu bethi bayabuya bazo-apply yathi inkantolo isiyakunquma konke lokho sesilinde nje ukuthi kube khona umnqamlajuqu kwi-white paper ukuze nje bezosiphuthumisela bonke labantu abala bahambe baphume ezweni lethu ngoba khona ukuphuma nkosi yami bazophuma whether bayathanda noma bathandi ngoba into engingayifunga futhi ngiyigomele njengamanje ukuthi uhulumeni wethu wenza iphutha lokuthi uthathe labantu abayibiza ngokuthi bama-refugees izobahlalisa la emphakathini wethu manje izwe lonke ligcwele ama-refugees avula izitolo la izitolo seyiphethwe yibona sekuyithina abantu ababulawayo baqeda ukubulala umuntu la ubelela
ama-South Africans ukuthi athole umnotho wabo, iy'tolo y'buyele kubona. Kodwa ngeke uze ubone leyo nto ikhulunywa oSibande ngoba bayazi kahle ukuthi bafuna umhlaba ulokhu babuke ngazo ukuthi ama-victims bayadatshukelwe. Bazi kahle ubugebengu abazobenza la ezweni lethu. Bazi kahle ukuthi yini bona le abayifunayo ezweni. Kodwa engikwaziyo ukuthi kuze kube namhlanje angikaze ngibone ngisho yedwa wabo ekuthiwa i-refugee asylum seeker ekuthiwa yathatha izwe lethu yalibeka esicongweni sabona into esingakaze siyibone before ngama-refugees. Okukushiya nombuzo ukuthi benzani la ezweni uma bengalithuthukisi leli zwe, ngoba kusho ukuthi bona baziyo ukuthi yini labayitholayo ebenefitha bona engasibhenefit thina ama-South Africans ebenza befuna ukulokhu behleli la ezweni lethu. Imithetho yethu isibajwayeze kakhulu laba ukuthi benze umathanda ngoba uSibanda nje ngoba enza lento le enza la ehambe ekhuluma wonke ukuthanda kwakhe la ngama-South Africans into angeke ayenze le eZimbabwe. Ngeke uze umbone ngisho kwi-channel eyodwa yaseZimbabwe ekuthiwa uyakhuluma lapho ukhulumela ama-Zimbabweans ngoba uyazi ukuthi uhulumeni wakhe uzomenzani. Thina sibanika inkululeko kakhulu sibesigibela nasemakhanda, and ngolokhu ngikushilo lokho ukuthi abantu bokufika bayinuke nabo amakhwapha baye ukuhlale befika kuma-platforms la bezozenza into eyidabukisayo. Yindaba la enikhona abantu base-South Africa benganifuni. Buzeni nina lokho asihlanye sihlale nani iminyaka ewu-32 yonke. Yini manje-ke sesikhithi sesikhathele anike niphendule leyo mbuzo ngoba ngeni lokhu nihide behind ukuthi nilokhu nithi xenophobia, because xenophobia la nani niyakwazi lokho. Ngeke futhi nilokhu nisithulisa nithi singakhulumi ngoba nilokhu nibaha ukuthi nizothi xenophobia. Anike nizinuka amakhwapha Sibande nani lonke nisuka emazweni angaphandle. Yini le ama-South Africans ayishoyo kunina athi asekhathele iyona eniyenzayo ezweni labo na engeke niyenze emazweni enu? Phendula lowo mbuzo Sibande ube neqiniso futhi. Dokotela, mhlambe ingabe khona ufuna ukuphendula kulokho kusho uMangobese njengamanje? Ngicabanga khona ukuthi okokuqala nje ngabe uyazwisisa umthetho, ngabe akakhulumi lento eyikhulumayo ngoba uphambana nomthetho nje imbali. Uma sikhuluma ngey'tolo abantu akhuluma ngabantu Asikhulumi ngomthetho, sikhuluma ngebehavior yenu ukuthi yini le eniyenzayo. Musu lokhu sithela ngomthetho Sibande. Asimdedele Mangobese, asidedele udokotela ayiphendulele. Mangobese asidedele udokotela naye ayiphendulele bese nawe sikunike lakho ithuba. Siyabonga. Ungaqhubeka dokotela. Kusobala ukuthi into okuthiwa umthetho nokuba ne-order kuye uMangobese akukho akuphili ngoba uvele akhulume noma kungakhulunywa naye. Ebengisakusho ukuthi umthetho uyavumela abantu abayiziphepheli ngoba umthetho weyiphepheli usuwenziwe umthetho wala ekhaya ukuthi bangene nakuyiphi indaba yebhizinisi ngoba kufuneke basebenze baziphilise, okusho ukuthi bangavula nezitolo. Abazeli ukuzovula izitolo, bangena lapho abangakwazi ukuthi bayiphilise khona. Ngokokuqala lokho uma esekhuluma ethi bonke bazoze bahambe, yiyo lento engiyishoyo ukuthi sikhuluma sikumsakazo, I mean silapha kumabona kude abantu bonke abasezweni abalalele kusiba nokusonga okufana nalokho ukuthi bazohamba bonke abantu bokuza. Okusobala ukuthi akakhulumi ngabantu abalapha ngokungenamvumo kodwa ukhuluma lento athi abantu bokuza bayadelela kunokuthi abheke ukuthi naye njengesizalwane sala ekhaya ungaphansi komthetho okufuneka ulandele. Uma kuphulwe umthetho asho kahle ukuthi umthetho ophuliweyo yilona nalona and uphulwe ubani nobani ukuze amalungu omthetho akwazi ukuthi abone ukuthi labo abophula umthetho uthatha indawo yawo, hayi nje ukuthi uma ekhuluma angaphendula imibuzo abehlaselana nami nje ngaphandle kokuthi kubahlasela abantu bokuza ngaphandle kokuthi aphendule. Akusizi lutho lokho. Mangobese kuyazwakala kakhulu Dokotela Sibande. Mangobese mhlambe ngabe uthini umlayezo wakho wokugcina ngaphambi kokuba siphethe? Umlayezo Mangobese wokugcina ngaphambi kokuba siphethe. Ngikhuluma nengane kufanele ngilokhu ngisho ukuthi mengithi bazohamba ngikhuluma ngabantu abangananga ngoba sengichazile phela ngeke ngilokhu ngiphinda into eyodwa. Ngeke ngilokhu ngichaza ukuthi sikhuluma ngabantu abanganamaphepha ngoba ngicabanga ukuthi ngikhuluma nomuntu ofundile. Manje njalo uma ngikhuluma ufuna ngilokhu ngicacisa into eyodwa ukuthi sikhuluma ngoba siyaza ngithi sikhuluma ngoba sikhulume ngento eyodwa. Wena kuze kube manje Sibande ngibuza umbuzo ngathi njengoba abantu base South Africa sebehlale nani iminyaka ewu-32, yini le obona ukuthi njengabantu bokufika seniyenzile ukuthi abantu base South Africa sebekhathele ukuhlala nani na? Awusiyeke kancane ngokusitshela ngomthetho ukuthi umthetho uthini. Siyawazi umthetho uthini sonke. Ngibuza wena ukuthi abantu bokufika kade bekhona sonke lesi sikhathi,
yini le obona ukuthi nina niyenzile ukuthi sibe la sikhona, noma ubona ngathi nje nina abantu base South Africa bayahlanya emakhanda bavele bavuka ekseni bathi asisabafuna abantu bokufika? Sibonge kakhulu Mangobese nawe Uyazi ukuthi- Dokotela Sibande. Udokotela mhlambe ngabe khona akafuna ukusho ngaphambi kokuba hambe. Bengisasho njalo mama ukuthi okokuqala nje kunabantu ababhebhethekisa inzondo abafana noMangobese abayenza ukuthi kungabi nokuthula nokuhlalisana kwabantu okufanele ukuthi kube ngabe yiyona into esikhuluma ngayo ngoba abantu kusukisela bayihlalele baphila Futhi kahle akanayo impendulo asiqede. Ayikho impendulo nayo ngesilokhu sitshela ngenzondo thina masikhuluma into epractical. Nakho. Uhlula ukuphendula umbuzo, uyakuhlula ukuphendula umbuzo, asiyeke. Ngoba ngeke phela Ayikwazi umbuzo ukusebenza kodwa ke. uhlule ukuphendula. ngoba ngeke abe lokho engena emlonyeni wabanye. Asiyeke ngoba phela esilokhu sitshela ngenzondo thina sinendaba nama-feelings enu thina sikutshela ngokuthi la eSouth Africa sihlale nani for 32 years. Yini le wena ongafuni ukuyivuma ukuthi niyayenza? Mangobese. Ilesa lakho kuphela Wenze ngazuthi nina Mangobese asitetele udokotela naye abeke. Dokotela Awukwazi ukuphila ungaqhubeka. nabantu nje wena. Loyo ke mbukeli bekuJacinta Ngobese Zuma kanye nodokotela uVusumuzi Sibande. Sisekulo odabeni bekhulunywa khona ngabokufika abakuleli ngokungemthetho nokuyilapho kubonakele khona elakuleli libhikisha noma limasha likhombisa ukuthi mabahambe ngokuthula bebuyele emazweni abo. Uzokhumbula ukuthi iMarch and March inhlangano ezinze kakhulu le KwaZulu Natal eThekwini kanti njengamanje baqhinqe ngaphandle nokuyilapho khona kwindawo yokukhosela eThekwini abahleli khona bathi bazizwa bengakhuselekile. Uzokhumbula ukuthi abantu abahleli lapha abaqashwa amaphoyisa abantu bokufika abavela emazweni ahlukene kanti ke mbukeli bekuyibo ke sikhuluma nabo bekhuluma bebeka ukuthi ingabe kona kuthini ukuphawula kwabo kanti njengamanje sisayetolo siyodayisa unganyakazi siyabuya.